Information Service Television Network sabna ISTV na lepalaitena sandok seriba seulgi akhna bathoni Makokthongbasingi Wari Makokthongbasingi Wari hariba thorum sida lamdam sida habidi Manipur da lebiriba tungan ba field da mai paklaba mioising habidi achievers aikuna hantausi mana haini jariba field da mai palk na bafot na bada torpa struggle mayamama adugi challenges mayamama overcome tawru matungda madugi achievement goal du hangba ngamapagi wari sina aikoina muk relate tawuni to our viewers sina kanagumbada nupi natraga nupa inspire tawba ngamlagadi haibasi aikoi thamjariba pandam duni pandam sigi makhada putoksariba thorum ni Makokthongbasingi Wari hariba thorum sibu leplet meng tabir bias tv guest viewers sing kurumjari loni nang sigi tangka kamagi wina sandok seriba thorum sida dum tarambok jari ngasi Makokthongbasingi Wari thorum sida aikoi studio da Manipuri magi tanglaba mamoni academic line da lepalaitena honarpaduna ngasidi post doctoral sigi lam sibok yongna sangjalaba aduga hozik Department of Horticulture Sciences University of Florida Gainesville USA sida postdoctoral research associate wena thau ubiribi research tauribi research holder ni scholar ni Dr. Yaiphabi Kumam Fosilensin de Libiri Dr. Yaiphabi na magi educational career si sema patam right from beginning school time dagi college time dagi aduga university level da matang lakpadu madugi scale up torukwa yamna karimta marakta break amata leitana sigi assignment se phangpagi wari si asama wari wari yamna interesting we wari oigadori hai wari singa si viewer singa loinena punna khamna bagi tanja logjege Dr. Yaiphabi ngasi Makokthongbasingi thorum taramok seri Thank you sir imo aina lakningi si hoji postdoctoral research associate ka haibase masi swaida nataba overseas da duga toba country da satkibase masi panglai lairamgani na khanjade therefore aina hangningi sigi changakpa changgiba aduga karmai tokna sida thengnabado changanabagi honnabada sigi episode se wari se event se yam interesting wani maruina igi piercing marakta satra satri hadi lai tamjariban ha mayam yauduni moisu tungi wakal asa moisu dream yam lerumgani dana moide kitang kahani guide su tobibani aduga gateway ma amai tokna access phangadagi habado adu khanganjani ba haitare adu ai dung ta haibiyune postdoctoral associate research oina mapanlom da chatna bagi damakta means and options ti mayam lay scholarship lay adagiti akhoi isana directly professor aina pamjaba line to the labor professors in the akhoina email tawba yai haibadi moina advertisement lakani aigi lab to sumaina postdoc associate postdoc position amagi vacancy lay haina ado aigi site ge haiba taragadi ayamba isana su khara thijinba se darkar oi aduga PhD tawba haurakpa natragana mayai chalakpa aise makha kari line either job apply tawba natragana makha research tawningi haibasi isana decision lauraba matungda adu matamda dugi dum thijinba hawba yare akoina PhD tawba matamda research paper mayam ama pai akogi research da apply tawnabagi damakta adugi paba matam sida akogi research se iriba akogi scientist sing haidare professor author adu mayam do akoina dum idea la khadoine ba o sigi professor se sigi country sida sigi matang sida research tawri haibase adu hojikti yam chokhatlabani na social media LinkedIn kaina so lai platform akogi job ki advertisement adum tawba professor singsina akoina professor sing do contact tawrakanda email thabi giba akogi CV adu kari gi damakta aina magi lab to da aise postdoc research oiningi bano haibase si fazana explain tawragadi adubo akoina iba matam sida yamna just casually iba nataba yam specific oina mogi lab to gi darkar oiba plus aingonda kari skills yawe haibado ani se punsilaba matungda email yam fazana iragadi adum reply se lai na thamsaki hoji habi matumda hoji ki sources me am dum leireko ada sigi mine am impressed tawna na ba mong haitare
kanagumba mana yengdoini when Paris togdoini the contents me do get through togdoini ado I didn't mo impress togdese CB semba ka habese subaina se research togbogi PhD togbogi boiro aduga adugi makha khare hena wang bada postdoc togbogi boiro kamani ga semne si semba sidi CV की format से हो सकती easily available यामना ओइरे online दा हाइडी format फजा बहाई तारे अदुगी मतौ तंबया अदुबो CV फजाहनिंगे हाइदु नसु आइगी इसादा आइगी skill दो याउद्रगदी CV से फजारोय दैनेबा हापसन यारोय हापसन बे यारोय दैनेबा अदुना अखोइना master अदुगा PhD तौरिंगाई मतम सिदा आइगी research तुगा मरी लैनद्रसु याय अखोइना skill set mayam ama acquire तौरकपतो अदु इबिगदबने अदेगिदी research paper फोंगबसे सु यामना मरु ओय हाइदी मपानलोमदा apply तौगे हाइ तारगदी कईगिनो हाइबदा अखोइगी research paper से अखोइ इंडिया मनुंग दोरगना मोगी National Academy of Agricultural Sciences and NAS की rating पीबा journal सिंग लई अदई मपानलोमदा हाइगना Scopus or impact factor journal हाइना मपानलोम की professor सिंग येंगक तोइसे अखोइसे impact factor journal दा फोंगदे हाइबदो अदुने मोइद important ओइरिसे अखोइगी NAS rated journal बु आइना हंथना लोबगी वादी नते अदुबु मोगी requirement तो अदु आई थमसगे सुमाइ होजिकी सिगी US द फ्लोरिडा चंगी से चंग बसी कमाइना चंगी अदु चंग बसी चही से आइना फंगजिबा रिकॉर्ड तदी 2024 को 2024 से चंगबोइन तोइ अदु मोइ सुमाइना का तौबसे रिसर्च वर्क से matam akaknaba time framework amagi manungda tawbra aduga dum actions and tawr lebra kramai da biswai sikitang habini I Florida the joint of dream among the is Kansas State University the research scholar oina chahi ani leirame aduga aina tawba research in a wheat science research haibidi akoigi agricultural field da hoba akoina pam da pambi singse kamaina control tawni haibagi tuda adu aina pamjabana crop science research ta tawningbudu adu leibana सिगी फ्लोरिडा की पोजीशन से जो आइना ngasai panjakiba internet advertisement lakpato adu thengnar kanda in apply tawkhibaniba adu si changaba matung stage da bayam thengna biramgani da adugi mafam dugi scenario adu work to be work culture research work to gi magi lairiba hoigi provided facilities in terms of ngasai laboratory na chingba kaidoba ga se karban to comparatively yengnai grosum hoi sai si di yam nangje yam lairije kaim dei jedi dana Sakula be US kumba tongna riba mo to teaching methodology research methodology me am leidori kitang sugai no ta pin hoi broadly yengba matam da US study ayamana self studies yam important oi akoigi India da di ayamana spoon feeding gi type to tawi education system se even up to college level akoi da not xerox orga pi bani khangde or like yam easily available oi hai tare adubu US study independent and self studies yam maroi aduga oza su always available su oide moina su expect taude always available oigadabani haibado aduda akoi gi ozana ada most of the time moina haibase don't just come with a problem dugi solution amasu nangna lalamba yai chumamba yai adubu nang wakhando tawzarga lao just problem puraga lakhanu simadi hai adugi khenaba amadi yam chawna ure aduga facility gi matang da hairagadi aina PhD tawrakpase Tamil Nadu Agricultural University the Plant Biotechnology the PhD tawrakpane aduga aina tawriba lab to akhoi to yamna well furnished and well established lab oi aduga aigi professor Dr. D Sudhakar masumagi postdoc and other higher studies se mapanlom da loina tawrakpagi facilities akhoi da awat pa amatadi leirakte adubu hoi akhoi gi example akhoi na experiment kumba tawbu matam da aina example masam pirabada PCR haina akoigi changdraba yadraba molecular biology the experiment na khalamani aduga sigi experiment se darkar oiba component har the primer haiba component se adu US da koina primer ama order to bose within 2 days delivery se dum yai aduga TNAU da su aina sai panjakiba PhD tawkiba universities within 3 to 4 days adu Manipur gi context da haragadi sigumba facilities se kitang di tappe hai adu maina khanjai hojik tawriba postdoctoral research associate when department of horticultural science le on a crop kano si se pam mena changi changre kari no tawrisi aduga sigi maruina magi kanom le ni area of research work si leidurina kari no tawrisi maruina particularly adai duk thabi hoi aina hozik
ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯦꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯕ꯭ꯔꯣꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯚꯥꯁ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔꯁꯦ ꯕ꯭ꯂꯨꯕꯦꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯣꯁ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯦꯟ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯕꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯨꯕꯦꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯖꯟꯗꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯤꯗꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯣꯄꯤꯀꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯇ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯨꯕꯦꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯝꯕꯜ ꯕꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯐꯥꯔꯃꯔꯈꯩꯁꯦ ꯕꯝꯕꯜ ꯕꯤꯁꯦ ꯂꯩꯕꯗ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯨꯕꯦꯔꯤꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯇꯣ ꯑꯣꯟꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯕꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕꯝꯕꯜ ꯕꯤꯁꯦ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯁꯦ ꯃꯊꯟꯇ ꯑꯣꯜꯂꯛꯄ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯄꯥꯔꯊꯦꯅꯣꯀꯥꯔꯄꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯅꯦꯂꯤ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯕ꯭रीडिंग ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯤꯅꯣꯝ ꯑꯦꯗꯤꯇꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯔꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯤꯅꯣꯝ ꯑꯦꯗꯤꯇꯤꯡ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ 10 or 15 ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯔꯤꯁꯔꯆꯇꯣ 5 or 6 or even less than that ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯝꯞꯇꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯀꯣꯜ ꯑꯦꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯞꯇꯤꯃꯥꯏꯖ ꯇꯧꯅꯒꯤ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯤꯗꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯟ ꯄꯨꯜꯒ ꯊꯝꯃꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯉꯁꯥꯏ ꯕ꯭ꯂꯨꯕꯦꯔꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯀ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯖꯦꯅꯣꯝꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯦꯗꯤꯇꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯀ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯇꯔꯃꯤꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯃꯣꯔ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅꯒꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯌꯤꯡ ꯈꯣꯏꯒꯁꯤ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯅꯦ ꯕꯤ ꯃꯈꯜꯁꯤ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯥꯏꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨꯅꯦ ꯖꯤꯅꯣꯝ ꯑꯦꯗꯤꯇꯤꯡꯁꯦ मासे सिगी टेक्निक से ऑलवेज अखोगी प्लांट साइंस तौरीबा रिसर्च और एप्लाई तौरीबा रिसर्च खुदिमक एनिमल साइंस हाना लोइना तौरगा प्लांट साइंस लाए अदुना सिगी टेक्नोलॉजी से यामना काननी हाइबसे अदुम साइंटिस्ट खैनादी लोइना खंगेबा होजिकसे अदुना जीनोम एडिटिंग हाइसदा अखोइना कमाइन तौगेदा एग्जांपल ओइना पीरबदा फौ पांबी से मासे तिन्न ताबसिना लोइ मांगहले अदुदगी ngaktoknakidamakta अखोइना मतिन हिदाक चाइबा और अदुम्बा प्रोसेस मयाम तौदोइनेबा अदु तौबा अमा नत्रगना अखोइना फौ से तिन्न चाबा ngamdaba फौ अमा थाबा अमा सिगी ऑप्शन अनि से लेबा फार्मर दा अदुदा अखोइना ngasagi तिन्न चाबा ngamdaba फौ अमा थागे और पुथोके हाइ तारगदी अखोइना ब्रीडिंग तौरगा पुथोकपसे सिगी स्टेप सिदि खितंग सांगे चाही 8 9 और 10 बो चंगेबा अदु जीनोम एडिटिंग हाइसिदना कमाइन तौगे हाइ कांदा हौजकी तिन सिना कैदोबगी फौसे चाबा ngamdrino हाइना अखोइगी रेजिस्टेंट ओइबा तिन चाबा ngamदो फौ पांबी खर लेरंबा या अखोइगी जीन पूल सिदा अदु येंगनी अदुगा कैदोबगी तिन सिना चाबा ngamdrino हाइसे अदु पुथोकपसिसु अखोइगी इथौने अदु अखोइना जीन से आइडेंटिफाई तौरनी ओ सिगी जीन से फौ पांबी सिदा यावबदगी तिन सिना चाबा ngamdrini हाइबसे अदुमाइना तौरबा मतुंगदा अखोइना इराइ लाइना हाइदी यावरंबा तारगदी जिंदो कक्थटलगा समजिना हनबा नत्रगना यावद तारगना अखोइना इंट्रोड्यूस तौबा अदुमाइना हाइदी खरदी कॉम्प्लेक्स ओइरे कॉन्सेप्ट से अदु सुमाइना तौरगा मरुएना मोर एकेडमिक ओइनरे मैम से अंद पाबगी चांग रीडिंग हैबिट याम लेनरे हाइबेवानी हौगलैबा खोगी मखाद लाक्सिबा मिरोल सिंगसि फोइबा जेनरेशन सिंगसे अदुगा होजि सोशल मीडिया की इंटरनेट की करीगी एदि गूगल की मैम से लोइना याम लोइना बक यूटिलाइज तौब ngamapagi अदुगी फंगपा नॉलेज मैम सु एटोन तौरपनिना यामना खंगरे हाइतारे ना सिंग नारुल सिंग सात्र सात्री से याम खंगबा ngambay changse याम वांखले हाइतारे लेवल से सिमा हाइबिरे द होजिक से आद लेबसे मतम कैम 2024 दा जस्ट चंगे अदु मतम कैम सांगना लेबा कैम कुइना रिसर्च वर्क से तौबा अदाइदसु आपेट खंगनिंगे आइना आ द यूएस चंग से 2022 आई पीएचडी हेक लो आंबा कनो की दलेरमसे कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी दा हाना सही अनि मिलेर में सही अनि म लेरमे द विथ साइंस दा अदुगा आइना चंगी वीजा से J1 वीजा कवे अदुगा J1 वीजा गी मागी सिगी वीजा सिदा खोइना लेबा याबा मतम से यूएस से त जस्ट 5 इयर्स अदुगा काइगुम्बा आइना मरक्स द ब्रेक लोरगा इंडिया दा लेरुगे हाइ तारगदि मोगी 2 year होम रेसिडेंसी रूल हाइबा नियम अमसु लै चाही अनि सिदा आई यूएस ता मुखना चंगबा यादे अदुबु चंगबा याबा ऑप्शन अमदि लै आइना अतोपा वीजा दा ओन्थरबा याबा तारगदि
ado hojiki oina ai hojik this is my third year almost loisile ado next 2 years ai adum ai gi hojiki lab sida adum blueberry gi research sida continue tawge haina di khalli hojik phawgi oina di adara hojik target mi thamidana mane research tawuda ai gi goal am di achieve tawna nabagi ado coming 2 years se couple of years se coming couple of years se sida hojiki research work se blueberry gi magi genome optimization of transformation of say blueberry ga hari se lotion bangam gadra dai du target ga thamidu yagadra du complete going amgadra research se aina join to bose February da join to bane ado hojik 24 ge February da ado hojik phau bose da result promising result khara di uba phange ado research to bose matam yam change promising result ui hairaga su akoina research se always repeat tawai kai gi no haibada reproducible oi base yam darkar oi research community dadi result se ahan bada tare hairaga tare haina tokpana taba ani rak ahum lag mari rak tawraga haibti ahan ba tawbose once akoina do standardize tawgi taragadi adum akoi laithokpa yare o cd yare haina adubu ahan bagi horakpose madi yamna repeatedly tawba darkar oi haitare alibasidi currency value su kenei adagi hingbagi standard of living su kenei chaba thakpadagi horga yabra kamai tawi assessment aduga moigi scholarship kumba phangbra kadai dei kari source dei kamai tawga dmai ada leibagi maru financial involvement chawum leidorini ada kamai tawi sina akoigi US ki state mayam lerisida cost of living se yamna tongale aduga living expenses se aduna makoina salary di phajana pi haidi postdoc is like more or less like a job haitare temporary oitaraga su aduna moina job advertisement lakpa matam da moigi base pay ama lakani aduda fix ne moigi state khuding maki haitare aina leiriba hojik Gainesville hairse akoigi Manipur gi context ta harga moirang gumba adumaina yamna su chawba nataba yamna su pikpa nataba city macha amani aduna moigi adugi expenses to bear to bangam nabi da makta moigi base pay se postdoc ki oina 50k per year adu adudagi hen US dollar adudagi hen pibadi yatre adudagi adu koi experience ki matung ina moina yearly increment lakpa adugi optimum amount se Yaiphabi adum enjoy tawrira that is more than sufficient for a single person adubu family yawrak taragadi kitang wani sigi US ta laiba matamda haibadi akogi yum high expenditure si yamine hoy car adadi am darkar hoy means of transport se akogi India sumaina hongna adagidi khudong chaba se kya leite hai tare aduna personal car se amaro US ta leiba da koi chathok chasin tabu matam chaba thakudi kramai tawi chaba thakpadi aidi ayamba na khoi gi Manipur gi food habits se adum ada su follow tawri haibadi achamba su aina khra pambo oibanina aduga phangbagi wadi ayamba loina phange khoi ada Asian store ama lei ada Indian store ama da su lei ado khoi gi Manipur dagi lakwa mi singi damakta di Asian store da phangma mana masing sina khara hena naksinai hai tare khoi gi hangam gumba adagidi lapu tharo kai ka se adum phange hai tare ado fellow colleague mayam thabuk tawmina duni adu sakchu manaroi duni loan manaroi duni hingbagi mong to punsirul manaroi duni moi se timing up tawba aduga moigal loina tinna basidadi kari nungai taba wa ba khudong chadaba thengai aduga iya yabra Yaiphabi gi woni correct tawi aigi perspective poina tham taragadi USA se yamna welcoming oiba adumaina haidi land of opportunities haina su khangnai aduna moigi mi singse maybe until now I have been only to like university community da oina leirambagi su yai ado yamna moise akoigi India da kitang racist oiko akoigi north east tagi chatpa se haidi north India da hojik phau da hai tare adubu adadi prithvi da leiriba each and every corner dagi mi se yam lae aduna yamna racism gi question se racism se leite aduga yamna matam da chatpa aduga mi bu yam respect tawba adumba community ni haina thamgai ada communication se si tawu matam da launch why not Yaiphabi gi when di khudong cha da ba ya di lerm dog demand adu moi ya cent ngang bu khot pa tawba ma tawbu do adai da kitang akogi miscommunicate tawbugumba taw re ka ne khanba adai da akoi complex se akoi gi weak point se koi khudong cha da ba se kari mo tam da kari di thengna ge
communication gi matang da hair gadi aina khanbada moise akhoi ge interact taw matam da English se kitang tapna ngangbi ba khoi da hoi haibadi kai gi no haibada moi ma sen sana ba wari se akhoi na English khangja taraga su moi yam moi gi dialect local dialect haiba ma lei ko lam khuding makki aduna moi masagi leijaba idioms and phrases or like context akhoi na khangba ngam da marak marak di yawe adubu ai khoi ga conversation taw matam da di yam tapna dai phajana explain taw wi ba esi khangdre hairasu yamna patient leina haitare aina sum thengnarak putadi adumaina yamna phajana explain taw wi pokpase kada wai duno he pokpamse he pabi ai gi pokna famse kumam lekai moirang dagi ni Pabing malway lady. Lady. Sinal can other issue Habiramuni. Family background. Aigi babagi mingna Kumam Ranju Singh, aduga mamagi mingna Hawizam Ningol Asangbi Devi, aigi ipuama lay, my mamina Wanglin Sana Kumam. Pabung di Babadi Kaitawi. Baba se han agriculture department lay rame hausiti retired chatle. Imana. Mama se business woman. Sima. Ado angang di masing yam zediko lupi manupama. Am pazina. I'm not very small. Aduga happy family in haitare. Dubaina. Education se background se akoina dum yenga idana. Adu schooling se my schooling ka mind togi ka habse. Swaida miyoiba magi grooming torpa loina bak mi ema wena se mokse adugi basis tune na lawrakanda. Kala itame se up to 10 12 standard haitare ne. That was kai kai tame. I nursery dagina class 10 bo moirang da leba St Xavier's school da tame aduga 11 12 na Herbert school changang gai da tamjare aina biodata si sum yeng ban pabni Yaiphabi gi adu class 10 12 sai box se id high school de na senior secondary level bo ka ta aya matam da sai kudingi all iba class sing se adum top tawraga la ena phange topper adum oire ena adu topper oiba sibu kam nungai gi haningi ni ai correction macham tang tawja ho ai class 10 bhaw da ne ai na class ki topper or poto Herbert di ai oirakte ate 10 bhaw ki wari se am nungai re na dusu maru ya turning point sa dai de ni na mane adu topper oiba se kam nungai gi topper oiba se pressure di am lai haibadi ahan bo oi bagi success ki mahau se yamna kai haini hayo adu my purpose di chumna my purpose na taba mayam puna mukti makok ithong thongba adagi ithong thongbi haitare ne makok oibi ga haibu oibasi chamna di oiroi doine ba oja na appreciate tawwa aigi fellow colleague mayam taminari ba classmate mayam moinaga karigo tamda mi se negative one khan balai adagi yam positively khan ne appreciate to people lai ado oja singna Yaiphabi lone be mo to adagi satra I colleague mem do classmate mem do moi khan bu comment to reaction to akoi moirang se am pick palam ne aduna khoi school se kaisu class amada just 30 of us were there adu bo khoi 30 se yamna close oina class 10 akoina pass over matam da khoi 30 khagni bo khoi school dagi pass to budo adu yam close oina close knit family gi type ta loina haidi parents sing su loina khangna bo oiba akoi moirang se yam pick palam ni na ko haidi magi macha si loina khange ba aduna friends kai se yam supportive oi aduga hojiki jealousy high tare ko sir ta hai ba matang do adugi matang dadi ai kashu thengnarakte haina thamge aduga aigi laibok phaba haigadra aina hojibo aigi tinarakpa yam close friends kaise yam supportive oiba genuinely supportive oiba haitare hoji phawuda ada aina hangningi bo hangsina inkhalakpa mapung mari pharakpa tamaise masiga yamna gyan taba haidi wakal puning leitaraga tawning thabaka se mathong hukna tawbaga se kaya masi pullaga hek sabinna dina hai adu inkhalakpa matamdo aduda direct laisu duda hen emphasize tawrakanda adumaina class ki topper go parents naga uba moinaga harauzeba moinaga pirakpa support sit kamai do parents ki support si aina laman singba ngamore hai tare punsigi ko haibadi mogi sacrifice aduki matik yam greba parents ki sacrifice ai ki chaba thakpa degi di kadai da soi kini housing phawda US da lebise
morning and evening akhoi video call adum taweba ta howdragadi pakhatnabado kari tawrjana phone se pairaktre ga haibase adu hojibog leiri hai tare aduna mogi support sidi aina interview sida haidi explain tawbada loiba nairarwe kari mo to mi se parents yam lun to pamper to gi mi se aduna kethokidana asai gi adu mukti yaiphabidi oramgane di thari thajidre adu लाइक फबसे सिगा लाइक तंबा लाइक पाबा अदा पाबगी मो मतो लेरमगनी याइफबिगी हाइना जबा मागे दुगमा मखलगी लोंदा अदो हेल्थ सिसु मरुवेन खले कमाइन तरोगा लाई होजि अदुम कइम इसादा दुगमगी प्रॉब्लम गाति कइम लेतबरा कमाइन तोगे हेल्थ से आइना हाई स्कूल क्लास 7 8 का अब फोग आई इसा से हम सोले स्कूल बे का से इथंदा पुबा ngamjada ba hai tare aduna khoi ma sina ngairam doineba school day halakpasida bag se oktoge adudagi aidi phamungda wamandana tagrani ba isagi uniform bo hongdokpa ngamda ba haitare adudagi ai se doctor da su phanyam yenge adudagi moina multivitamin p ba khot pa se char ga lai adudagi di MWay haitare matam da MWay se am chatnai ko adagi di khoi gi family my product ka se khara char hoi adu chabadagi di ai se pura fit oi greba adugi matung dagi di ai gi graduation adai PhD hoji phawdi ai thanks to God haitare ko physically fit oi achoba health ki problem to don late family ki option se lei mama papa se khalleba ai sa doctor wendoini ai sa engineer wendoini natraga civil service than ge IS wen ge IPS thana siam pam kangusli wen ge kan khanba parents na asai gi senior secondary la ko 11 12 tamuk puse swaidi ni ko kuning technique sidai on gi doine ba mi se aduna professional line da chat khibadagi hawraga general line da chat padagi hawraga sim tham thang laktuni adu swai gi tamak matam Harvard haibnetra Harvard tamuk matam parents ne kari pamgi Yaiphabi ne kari pamgi adai da kogi contradiction conflict kari legi akhoi gi generation se medical two options laiba matam ne medical or engineer parents singi moi gi apam se adumaina ai gi su adum pressure se khra lai hai tare from different directions ko medical gi line da changna bagi damakta adu matam da khoi gi nit ka laitre hai tare manipur gi MBBS ki seat oina 66 ka lairinga gi matam ne adugi matam sida ai su class 12 loirba matung da tha ani mo coaching medical coaching ka di yaroga exam di tharame adubu laibak phaba haidore phatta ba haidore clear ta hokre exam do khalaktre exam se khalaktre adu ai se khalle haibadi mi gi suggestion me am lai chahi ama ni coaching yawro aduga nang medical soidana khani mi su loina tawnari sini hoi mi atai su me am tawnari sini chahi mari mangwa manga mangwa me am tawnari sin nang su dum taw khan gini haina moina budi positively aingon the support haibadi pirak pa ai se thawai nungai khiro haibagi adubu aina di chahi ama gap layer kanda matam manghal kanda aduna ai se medical khala ani haibagi assurance su laite natra exam se thajibani na aina matam do manghaning da badagi di atopo option yang pada baba so agriculture da lairambani na agriculture haiba subject ama su lai aduga aina hana dagi plant biotechnology haiba subject se lai haiba se ai khara idea khara lai khre khoi gi inama ama masu plant biotechnology sida JRF Hour kanda NCL National Chemical Laboratory Pune da masu PhD tawrame matam du da adamana suti gum tholakpa matam da research ki matang adagi di subjects ki matang da adum wari watai khra saba hai tare adudagi ai se idea amdi like also maina plant biotechnology haiba subject amadi lei haiba se adu class 12 se loira kanda agriculture se tamani haina decide tawre tawraba matung da aina future da hai tare khoi specialization lakpa matam da plant biotechnology da on thagi bani masters ka PhD ka basic agriculture haitare basic agri haitare sigi degree course si degree tame ai se Assam Agricultural University Jorhat tagi tore mosu entrance exam kom tawbra moi kamai tawi moi kamai matam du da hojikti tawre haina tai aina ta pada aduga akhoi gi matam du da di akhoi class 12 ki marks sheet se thazi laga in order of merit akhoi gi excluding Assam lem horiba north east ki state se dagi sit 30 khakle adu da akhoi gi lem horiba north east ki state ki satra mayam na marks se thazi la ani aduga khwai dagi highest 30 do khallaga adumaina moina satra se lawe isana pamna changi bani do agriculture course tamak matam du da di kamai tawgi isada just akoi setback the get back tongning ba nungai ta ba de to sira kain ka he yawi na marakta sumbagi hurdle mem je amaram amanatra amadagi he leibaga su yawi Yaiphabi won de dugi
ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯂꯩ BSc ꯇꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯤꯡꯉꯥꯎ ꯂꯩꯉꯥꯎ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯀ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯇꯝꯕ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯖꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ BScꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯍꯔꯗꯜꯁ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ BSc ꯂꯣꯏꯔꯝꯗꯥꯏ ꯃꯥꯁꯇꯔꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯀꯩ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ JRF ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ UGCꯒꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏ ꯁꯥꯏꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯗ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯇꯧꯅꯤꯡ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯦꯕꯂꯞ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CAUꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯞ ꯚꯤꯖꯤꯠꯇꯤ ꯇꯨ ꯗ ꯃꯥꯔꯛ ꯇꯧꯖꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯖꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯊꯥꯁꯤꯔꯥ ꯑꯩꯁꯤꯕꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯦ ꯊꯥꯁꯤꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ I was very clear ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯤꯁꯟꯗꯣ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯄꯥꯝꯖꯔꯒ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯀꯥꯎꯔꯦ ꯀꯟꯗꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯕ JRFꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯊꯥꯏ ꯊꯥꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤꯅ ꯁꯤꯟꯕꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯑꯦ JRFꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ JRFꯁꯦ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯦꯔꯦꯂꯥ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯩ ꯁꯤꯠ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟꯗꯤ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯦ ꯑꯩꯅ DBTꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯇ꯭ರಿ ꯑꯗꯨꯒ DBTꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯅꯥꯗꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯤꯠꯁꯦ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯁꯇꯔꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯦꯝ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ PhD ꯇꯧꯕꯒꯥꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ D ꯁꯨꯙꯥꯀꯔꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ PhDꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯁꯦ ꯒꯥꯏꯗꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯦꯠ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ TNUꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯃꯥꯗꯤ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯁ ꯌꯥꯗꯦ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯨꯜ ꯇꯥꯏꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯅꯦꯁꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯁꯔꯆꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯣꯡꯉꯛꯄ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯠꯄꯁꯤꯗ ꯑꯥꯗꯗꯤ ꯏꯗꯂꯤ ꯗꯣꯁꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯦꯟ ꯀꯣꯔꯁꯅꯤ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯤꯇꯦꯔꯤꯌꯦꯁꯟ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯎꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯅ ꯑꯅꯛꯄꯗ ꯇꯝꯕꯁꯤ ꯂꯥꯞꯃꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯁꯥꯗꯣ ꯁꯣꯜꯂꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MSc ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ SRF ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯐꯦꯂꯣꯁꯤꯞꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ BSc ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤda ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯤꯠ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟꯁꯦ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯗ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯪ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯂꯦꯕ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ TNUꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯇꯝꯒꯅꯨ ꯅꯪ TNUꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯁꯤꯒ ꯀꯝꯄꯦꯌꯔꯗꯗꯤ ꯅꯪ ꯑꯥꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯑꯥꯗ ꯍꯜꯂ ꯇꯝꯃꯨꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯑꯦ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯒ TNUꯗ PhD ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯐꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯁꯇꯔꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯒꯥꯏꯗꯇꯣ ꯃꯥꯅ ꯅꯪ PhD ꯇꯧꯗꯣꯏ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯨꯗ SRF ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤ PhDꯁꯦ PhD ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯏꯐꯕꯤꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯆꯪꯈꯤ ꯑꯩꯒꯤ PhD ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ 2017 ꯃꯥꯁꯇꯔꯁ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10ꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ PhD ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ PhD ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯛ ꯂꯩꯍꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯄꯥꯔꯒꯗꯤ 3.5 years ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯀꯩꯀꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯄꯨꯂꯞꯅ 4 years ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯕꯤ ꯀꯨꯃꯥꯝ ꯃꯈꯥꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯌꯥꯏꯐꯕꯤ ꯀꯨꯃꯥꯝ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯡꯗꯣꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ PhD ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇꯣ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯡꯗꯣꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯃꯤꯡ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯥꯡꯗꯣꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯏꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯄꯥꯛꯂꯛꯏꯗꯅ ꯄꯥꯛꯂꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯅ ꯄꯥꯛꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯊꯦꯡ ꯒꯣꯗ ꯑꯅ ꯏꯁꯣꯔꯗꯁꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨꯗꯁꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯒ ꯁꯣꯏꯗ ꯉꯥꯝꯗꯕ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯜꯗ ꯑꯦꯆꯤꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯤꯁ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯊꯦꯁꯤꯁꯇꯨ PhDꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ
national level ga international level publications me ama adu tawdragadi yade aduga mai award tor ka duini na pirak padu simsimbugi hali anu qualified winner we so kari kayam na paper si kayam preparation tawgi PhD to matam da ise Dhaka Bangladesh da moi South Asia Biosafety Conference aina tawe conference da khoi gi India da gi oina mi ahum khalle kana moina loina sponsor taw toine khoi gi trip da gi conference ki registration fee adu da ai gi laiba phaba hai tare aina apply tawri tu ga moi gi conference ki moi gi theme du ga chana ba hai tare the presentation pi ki adu ga khoi gi university na so pangthokpa national level conference mayam da so present orga prize pangzari hausi faugi oina ai gi papers se around 8 or 9 adumaina leiramgani aduga in process da so mayam ma iri hai tare hausi adu sini ne heng akoina kwaidagi phaba khulai weapon se masi oidoi si sini ba ana sigi area sim lere koi tawba ya ba tawre pokpadi se pokpani saw su adu sigi soil sidagi saw ni grow tawuni aduga imalebak iramdam si hen nungsibasu what else more precious than our motherland kasu leiba hunade phanayam salurasu ado hojik tawbiriba research work se masi amuktang yam sang sakre ko amuktang just throwback torpanida look back torpa laire jagraba manipur iramdam sisu agriculture ga do tawriba koise horticulture ga do department ka hangna leiri Yaiphabi ne tawiri singdugi madugi kanabdu akoi swaida gadi kitang applicable oigadra kari tawragadi hen adugumba awang thaki research work ase madura phangpadu swaida kanabu khrab kamai pibiya kari di khanbele hojiki aina hojik toriba research genome editing hairise magi application se am vast oikre any crop any agronomic crop obi natraga horticultural crop obi makhal khudimakte apply tawbase loina yai aduna akhoigi manipur gi context ta hairagadi future da hai tare ko hojik makidina tabida chakhau example oina chakhau se lower se ba chakhau se akhoina ma se chakhau se mulak pa matam sida magi mahais na henman khidana chakhau se tura akanda mangbadagi farmer khaida loss yam lei aduna akhoina genome editing se siznarga ngasai aina panjakiba atenba matamda akhoina dwarf variety guma puthokpa dwarf variety adugumba application se lak apply to bayani na adumaina thamsake besides this atopa mayam amasu leiko akoi manipur sidadi yamna laikre haitare minor vegetable karikra ado vegetable de apply to bodadi kitang matam changani haidi vegetables kaisidi vegetatively propagated to bonina genome editing ge application se khatang time consuming oini manipur gi education system adugu magi teaching methodology tamai ni se isdagi aduma pan thingna imyam se ara saida comparative study im torkan kari torugadi hen phagalan bayani adu yamna productive oiba ko adugumba satra mayam ama satri mayam ama koina puthokpa ngamgodage wang buthakta oi chat bangamba chatkinabagi lambi ga pibi adu kita kamai ubule tawrakna panjage sigi matang se manipur natragana india da manipur da oina hairage ko concentrate tawrage satra singse yam nauringai matamda pressure yam pi aduna chawkhalakpa matamda di wamalakpa haitare satra singse class 9 10 11 12 fawda adum average oina lakpada kashu kaiba leite na haininge ai haibdi adudha nang excel tawgadabani haibase kashu darkar oidiba concept to khangbodo aduneba maru oirise aduga koi sida tuition thadana picture pikpa angang phawda haitare waraga la akanda tuition amuk thadoine ba angang se kapli ga tawr chatli mayam se si mayam se ubada yam nungaite adadi childhood se USA dadi childhood se phasana enjoy ta hole ba angang se moi dadi like tamba se playfully haitare sana badawna aduna moi da su hena grabs tawba aduga koi sidadi bookish knowledge piba dumain tawe yamba matamda akoi gi jinpha khara pharaga exam adu tawba khotpa adumai le aduga adana muk akoi gi cognitive ability se hena increase tawnabagi damakta why questions yam hanghale aduga problem solving ability se picture anga apikpadagi adum moi develop tawhaliba aduna moina charokpa matamda su rational thinking plus problem solving se moina yam hele
aduga mi face tar ko matam da su haibadi masana dum piklingay problem se masana dum macha hai tare ko akoi sai thang am pai paino adagi laure e angang se adadi thang pai do phajana explain toiba nang si thang se pai ragadi sumain tawdoi ni khotoi ni haina aduna angang du da mangonda reasoning capacity so dum handle hai tare pi ngai matam se dagi asai horop matam wari sabagi khara changjalak matam US ki wari sarak matang du da line ani ni haibadu self study tawsima American singse yam tawena amana ojana haibada problem khaktama puraga lakono lansno solution amadi purala on haibado yam chana quoting toro thamgi line ani do amuk lakudri yam nungai ba haitare adu hojik na hai ai sai jebuduni na hai je wakal yam khanduini adu punsi si su manglalun na khoi dream si na hawring si khan basi yam khan garjane ba ai doctor su dum oini ni piron phajeba su dum sening ni adagi engineer work car thauga su pamdoi ni dana na ni ado tasing na mangi ba mang kudimak loina ba mang phong na ba dingam ba na te ado na hawring the mang sing se ahal waisala ba matam da mang phong na ba ya ba punsi bu semba ngamba aduga ai isagi self sustainable oiba kind of adugi magi status ma aduga economic freedom kaise phangna bagi ka haibasida Yaiphabi na ubudo any thabak oibi ai ko tawba matam da honesty yauna tawbase akhoi gi naha singse akhoi gi India sing ayamba jugar haiba term ama laibani Indian singse jugar tawraga nga haki oina ki nga hak tu gi problem do solve tawna ki haina tawsin gi bato aduna future dadi adugi nga ki yana ba taw gibsina future dadi adudagi hena acho problem mayam ama laeba adugi chatnabi se yamna uiba India da sise ai hanadi sise yam phai gaina khalame aina India da leringai da koi Indian kai se yam hai jugar se yam hai na aduga ada chatla kanadi moi dadi sise uba phangde moi agi chatnabi da hai tare moi gi any thabak tar ko long term planning even like 100-200 years ki plan ni moi na tawri se thabak taw matam da adu myam do site ta thamkra kanda isana isa thabak taw matam da honesty ga loina na thabak taw bose si isana bu tawri ba thabak khudi mak to honestly taw taragadi success hai du tapna lakchadoi ne ba laik parasu topper ta ge haina pa bana taba ai ngasi ta pari do ai se khange khole haina hairaga adumaina honesty se amaru oi honesty si bu lairadi adum khuding maksidi success hai sidi arai bani ba adumaina tham ana biosing Yaiphabi wari sabni ana chai chu pangyam yamjeba natri even though mana tamai ba honari ba sina pire ba sigi kanosi opportunities aduna mi si honabana leptrabadi kadai de kadai bau ekoi yoba ngamge haibadu ngasi di sapchana du proven ni aduna proof tawraga leirabni Yaiphabi se aduna yam phajana naha sing larik tammiba na harul sing maroina pi macha na pam cha sing honesty is a must ni khoi gi hingbada kwai maruina changba magun ma hai tare mi bagi honesty si change puksel sing base larik pa bu puksel sing ba thabak to bu puksel sing ba minimum da bai se aduna swai gi area sima yam phajana haibire yam nunga je Yaiphabi ada hojik si almost wari si khoi matam gi manai ni wari si sum sabil lusel i an lore ka do matam si yoksele adu still khoi matam khara di lejari kurta ha question amani wang amani wari saba yabagi si tanja si lojiragani aina hangningi si angang wani punsiga du ningsang aktrabra ningsang ak matam da US da gler kana ramai do childhood memories si kamana ga ningsang ak ramai do kali phau memories sidi adum lakta bane either good memories or bad memories or sad memories adubu aibidi nungai ba mi kup tudi hanjin replay tawi ko wakhatna aduga awa basisu ithanda ada laibani na sigi memories ki flashback mayam sidi yam toina lai haidi adum ngahak leita lai hai tare adagidi akoina miss tawkiba moments sing hai tare kai gi do haibida aina undergrad tagi horga mapanda sum leigibna maram oirakanda aina yumgi important oiba akoigi incidents mayam hai tare ko akoigi karma oiro luhongba adagidi sorat
adagidi family gi ana ye yarokpa matam adagidi asiba kari khara yarokpa matam se aidi loina miss tawgreba haibudi aigi agi commitment aigi exam timing kai ka chana dabana maram oiraga yum tholak tabana ayam bane aigi adugi mayam do regret khitang lai haibudi lapna leibagi do angam ngi da jagoi kam sarak chan no sei ga ji kam ngak chan no adu kam ngawrok chan no ingaw ngawk da jala dum tap tapi woina like tapa lei jala Yaiphabi ko intro ke duni ai se adum akhoi angang ori ngai di lairak ta sanaba kaina chaite kot pi kaina hai adu ga elastic chongbi akhoi mama ngai di hai ta hojik te am to u khidre adum do khutlok pi sanaba ningtham tha gi winter vacation matam sida akhoi se yum da laigan de hai di lairak ta khulak ta sanadana adumaina ayam adumain tawraga hore aduga school gi da hairaga namuk aina ngasai panjagi ba adum extra curricular activities di ai chithada ga yauge na dum khalleba haiba haitaba dudi amani adubu yaubu sidi kaisu kaide drama kari ka loina yaure ayamba chaba sidi pamjabuli mi se adu Yaiphabi gi di favorite se chaba sibu kamai toge aina khwai pamjaba se singju singju khukta di yaroi duni ai ada lai se adum singju charaga ai dinner talk pa yawe singju adum chatho local salad na haitari singju sima da chamna sagan me mile asa di chicken na tari ya de ka have dum dai taning bai seim da khanbiu ne ISTV na asi una ba sigi nungai ba phonglok se bo wena ni Yaiphabi gidamak tani especially seim tung thajage ba aina one of my most favorite hai taragati ningthauja lansa na direct tau kiba mami sami film gi title song mami sami to adu do yam pamsai mami sami mai gi scenic beauty hariba apazana khanbiri ko mami sami film gi title song duni adu jitana sakuni hariba isei se ngasi lengai sidani lengai ngi matam sidani ISTV gi maiki digini Yaiphabi gi mafamda isei se kudolong tamjage to pure singa punna session tamji thank you
이것이 땀이네 야이파비 야마는 미세이마 비나다나가 마콩을 까올 또 얌파제바 이것이 아주마나 밤저비 세면수 컨비레 아토포디 헨버디 STV는 같이 비제번 감제데 아도 수많은 톡비를 보면 땀나 그냥 하지 보면 땀나 복실 정문이 시팅 음악 비비유 아도 아동기 라이디바 experience expertise knowledge 아도 마루나 라이ki 왕 땀먹기 अतोप कंट्री चल तमपगी मदुगी वारी सिंगदो खोइदे किते रिव्यू हाबे मतम याम पुसल जाम याबिबा लेंबिरकवा आना आइना खांजेबनते कार सेमदेरबो हांगी पाकुम अतोनो मेक सेंग प्रेजेंट बिबिबा योर सिंग इंटरेस्ट दा बिहाबता याम नुंगाजे यापिबी once again thank you very much ए ओतंग थागजगे यापिबी Thank you so much, Sir Imo, and thank you so much to all the viewers of ISTV. हारि वाफमसी थामजेबगल लोइना ngasiगidi matangsida Makokthongbasingi Wari hariba thorumsi losinjare meng tabiriba viewersing aroiboina amukhanna khurumjare